Idemu yagera semu yalomere malemu mwene wa semira with the same. Malemu wila mari bomba kilat aminua the same. Ndusa kotsige mutsamuru kumu mwezi gumu. God is not your villagement. God is not your villagement. Susan wetsetse. God is not your villagement. God is not. Wela ali villagement wo wote mwamana kushalo chitwera ta niyo shesingano benga numanya ukwambe Susan wetsetse. Operator Fenecas kumenya kufana kuri mabubaka bufana buri kubenga kwakira yose sane suri. God is not your villagement. Okwabelero mwana Susan wetsetse era ngo mwana juno ali dishivulu shesa ali kubanga pushinga nga maili 12 era ukabe wo mumbale Coats View Hotel era ukabe ku Mother's Day nubengorero mukanwa wo no mamawo katako no mesale wo kubanga lunda hululiba lwa burawa yese obanga osangalira twera okwingira tukabe kumutwalo konyene bisa kuri ordinary songa VIP chibitwalo chibiri atetebe abane kabe kama kwalo kama 12 konyere bisakari unyerese kubanga ofuna service iri ha first class. Umunda nyala wabanga kubirisa bubu khafayota. God is not his or her villagement. Era shoni kubanga nwishimanya bakalawo bakuloka bamba sabari nyo bafura bakusiranisa bamba sabari bawangula era lukana ba moyandisa kusoma ko lwababo rana funa chibirimo na chochose bakulondera bakumoyandisa. God is not their villagement. So shoshika kuamba sakakota wele niyo ni final word kuambako balabe bo wo basindikire. God is not your villagement uhamanyira Shiri fasho sana show mugasha kule wanga niyo kubomba kumanya luna kungo shina kubumbiwa munda mwa musali wote era ali villagement wewe tati.